Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kum gajing itu ya usenyang uben hei bakila no sya usup utiar jong karwai kasiau hakajaj benreu kasi. Ka Khasi Students Union kalapan bena ba kalapan long ya ka rensan ya kop ruai ne ki jing ruai bala jet kerpang ya ke bala ruai de ki kaitor Khasi ki bala khla no nagani ka sna perthei ki ba kenthub ya uba scan rowels im uba rana kharkungor bat uba ar woro pede ya gani ka rensan ya kop ruai bala penyai da ka cultural cell jong ka KSU ladap pensdang nado ka shiterik jong une ubnai naitung arhajar arpuai ha kabaki nong ya shimbenta la sha tang ya kibarwai marwai bat ya kibarwai kinhon naga benta ki jingtip ki ba khambania ki nong ya shimbenta ki la ruban page naka website jong ka seng ya kabala ai kerteng www.khasistudentsunion.com lani naka mobile android app jong ka seng nakaliang ka cultural cell jong ka Khasi Students Union menchembelai ki la shong meeting biang di hadir mengilai bahkan ka rensan yang koprai online ka bangila penyat macam senam kalau ka ba job ka bangila bun ka dengan sebentar kila ya wan sebentar sedram bangila yo ro banjit ki nong job bagi layo man ai ki cepet ko buram ru yaki di hakan ka kenti ka pementar ru nakaliang ka seng kala sim yang sesi ni ka ju arai ba mentau senam ru penyat dengan ka rensan yang koprai online Henry kani ka kenti ka bamenta ka kami pher ba ka macam senam namar ka ba macam senam ka wen ki kendon ka long bai ki jingrai jong ini ki dong sim benta ngani ki dong yakun ki happen rai ki David Tik tang ki jingrai jong ka seng nagi saukli ki top album jong ka seng ndeu nu senam bamenta ko mangila tip hi ba laingut ki kaitor ki ba paunam ki ba kentiu hai ka rai ka seo ka put ka tem ni ko macam ndeu jong ni kata iba scan rowel simli iba arwor pedi iba rana karkongor kila klap no tinamar bagi mati bagi labu maki kilong ki iba lai mensim sikade ye kun samla jingi mata kabakin jam sakmat ka bedi bekaput katem nakaling ngajungi ruban penne pensa ya kini kamati kita ki mati jongki ngilabu ko kandon bagi jingruai bagi ni ki participants kinong simbantai hamat ruai kinlong betang ki jingruai jongki ni ki langut ki kaitor ki ba labam kuai doar bling di kanika program kelas sedang nadu ka sitarik jong naitung bat kaju hi ka rukom penyat ngile ha ka bagi kena ki haban register ko ka website jong seng kata www.khasistudentsunion.com bat menta ka kentiru kumbangilong macam senam ngilabu ka kategori mereka lah hampir ha ka baide kita ki kerdan reta ha ka baide bakanika jengekun menta macam sedang ngidantang likely kerdan reta bat menta pada ngila pen bu susu sakawi ke kerdan reta kata kamu dengan nyau hadu kat wisnam kat arsnam hadu kat nyusnam kat rasnam hadu arsan snam bat arpun dirusnam seneng du kabamut bahakan ka kenti ka bamenta ngila ailat gibri bala kami kerta barang baru begini sembenta hakan competition nalor kata ngila pan pia susu ha ka ngila pia susu pada ya kategori saka sulu ke grup kamut kandan ka kiban ruai marwai mat kiban ruai kunbun hang ni ka sulu kategori ibu ini kerdan reta sautli henry ka grup kategori pat ni kelembu kerdan reta kamu kalau open to all baik dia kan ni ka program gila sedang nadu sedarik Julai but macam senam gina tang art league rounds ni mentang dan like league rounds dia kumbalong macam senam ka round kebanikong ka dia bikin upload gi jing ruai gi jongki gi jingring dur gi jing ruai jongki apa website jong keseng but kinong besar ni iPod kinong besar ka kini ka first round kan kut akalai putarip na itung but hadin kini hau nailar nadu starik hadu lai putarip kan so kinong besar ban judge ban jet ni ban yo ban rung sa second round ikitu gi bay rung sa second round ni penrung apa ka YouTube channel jong ka KSU Khasi Students Union ka kerteng YouTube channel bat lengbang tu di judges in judge bat kunju ru impact lengbat ini ki likes ku bagi yo akan ka YouTube channel macam senam ni ah 100% nak jong ki judges bat 100% nak ki like si comments bagi yo YouTube ndre hakani kenti bo mentang ila aino 100% lembag jong bisar jong ki judges
Arpo persen beri nyai bitit tangki likes ki comments tangki likes apo ke YouTube channel jong kaseng. Hadin kani napedeng kini berung second round kinong besar kin sajit shipongut ako kerdan tak rata bat shipongut grup kategori haka bagini ki shipongut kinyo berung ke final round. Berkani ke final round pada kinong besar so ke jing ruai ni kini bayo berung ke final round kin haban ruai beng dago jing ruai ke bajurong kan san minit bat lengba kini ke jing ruai nin pendrung biang hapo YouTube channel jong kaseng bat kumjur ke jing besar kan nyap yang prapo ni kinong besar bat arpo na ki like support dengan YouTube channel. Berhadin kani ni sajiat lai-lai ngut kinong job na kawai kerdan kita bat menjuru na ke grup kategori. Ti tak hadu mentah nadu bingi plie ya kani ke website bikin perung ya jing rai jung ki ngeladan hadu lai puai ngut kiba na register bat la perung video hakani ke website jung kaseng.